Inkonzo yaseZiyoni inkonzo yemthandazo, inkonzo yekuzila, Amen. inkonzo lesinzisiwe. Awutendi ke letinto ngosi ungakasinziswa. Noma ungazila, nawuzila ungakasinziswa utibulalisa ngendlala nje. Bengidaba nembuto nje kancane ukuthi ngoba ngiyaye ngive ukuthi bacela kule inkosi yaseMandeni bacela inhlanhla khona. Emvamise lokhu sengibuto eqonzana naZayoni ukuthi isikhathini esiningi kuyaye kwendiwe ngale ndlela yakithi eZayoni. Njengoba nje sizo ukuthi inhloso yaleli hlelo ukuthi lo sekusilahlekele sikulungise nceko. Sikulungise kuze ukuthi nesive thina simaZayoni into khona ukuthi sihlonipheke sibe neliphimbo. Tonke letinto tiqala ngokuthi wena ukholwe usinziswe. Amen. Utowemukela lamandla ungakayikhuphuka inzaba, ungakaqali ukuthandaza, ungakaqali ukuzila. Ukhuluma amagama ku-Exodus lathi babokwade ukuthi uNkulunkulu onemona. Leyo nkosi iyodwa nje iphelele iyamenda umuntu aqabange nasaqala kufikelwa imicabango yokukhonda kulabanye boNkulunkulu abese uyakhumbula ukuthi lo nkulunkulu lo lesimkhondako lo nkulunkulu wasezulu.